O masi masumaqta allin hamuy nikusayki chispaq sutinpi ima sumaqta waqmanta ki escuela sabática nisqapi o masi tuparillanchistaq ñawpaqman ima sumaqta purinanchispaq chisman asuykusun mañakuy chawpinta mañarikusun. Oremos. Ancha munakuq yayay hanaq pachapi tiyaq ima sumaqta o masiyki semana uhupi yanapaykuwankiku kay puncha yayay yanapaykuwayku ki sumaq yachayniykita p'uchukaykunaykupaq. Chayta yayay waqharikamuyku sapallan Jesucristo churiyki sutinpi hinataq kachu. Amén. O masi ima sumaqta tuparillanchistaq ki esqon yachaypiña tarikushanchis. Lección número 9. Umachayninpi nishan una ciudad llamada Confusión. Pantachi sutiyuq llaqta. Chaymanta wawmasi yacharishanchis kay semana uhupi. Ki yachay wawmasi haykurinchishña kay ishkaykaq ángel yachachiyninman waqhakuyninman wawmasi. Y kunantaq kay semana uhupi p'uchukananchispaq qhawarisun kay jueves p'unchaypaq wawmasi. Imanin umachayninpi nishan aqnata Babilonia, el centro de la idolatría. Wawmasi kay Babilonia llaqta idolukunaq nishu mirayni chaypi wawmasi paqarirqan idolatría nisqa. Chaymanta wawmasi astawankuna qhawarisun. Ñawpaqman purirranchispaq wawmasi imatachusqan rikushanki kaypi ayparisun. Imata kay Babilonia llaqta thunikapunanqa ya Dios churarqanña profeta chawpinta haqay Jeremías profeta chawpinta sut'i willakuyta. Imaynan kay Babilonia suyo thunisqa kanan karqa haqay hatun llaqta. Chayta wawmasi yanchispaq siminman hina qhawarisun. Haqay Jeremías qillqaman puririsun pisqa chunka t'aqayninpi capítulo 50 iskay yupayninpi versículo 2. Aqnata nin wawmasi uyarimuy yanchispaq simin. Babilonia suyuqa atipasqañan. Diosninku Belmi p'inqaypi kashan. Diosninku Mardukpas khuyay llakisqan kashan nispa. Nillanta haqay kinsa chunka pisqawaq yupayninpi versículo 35. Aqnata nin yanchispaq simin. Señor Dios minin Caldea runakuna wañuchunku, Babiloniapi tiyaqkuna wañuchunku, umalliqkunantin yachaysapakunantin. O masi, imanisha? Ki Diospaq simin profeta Jeremías nisqa o masi sut'ita nisha. Lliw Babilonia runakunan wañunqaku, paykuna contra Dios hatarichimushan o masi wañuyta. Hinallataq Babilonia urmaykunqa. Chirayku wawmasi haqay Jeremías qillqata allinta ñawinchaykunayki kan haqay pesqachunka uqniyuq t'aqayninta capítulo 50 y 51. Anchipi wawmasi ima sumaqta Jeremías rikuchiwanchis iminan haqay Babilonia suyo thunisqa kanan karqan Medos y Persas nisqawan wawmasi y historiaman hina qhawarinchis. Haqay año 538 nisqapi haqay suyo Medos y Persas atiparqan wawmasi Babilonia suyuta y Daniel chayta rikusharqa. Chirayku Jeremías qillqallapita qillqasqa kasha. Maypachachus atipasqa kanan karqan wawmasi raqaynalla qhipanan karqan ki Babilonia suyo. Chirayku haqay emperador romano Trajano nisqa puririrqan haqay Babilonia llaqtama haqay año 116 después de Cristo nisqapi. Imata tarirqa wawmasi raqaykunallata manaña kapurqanñachu. Imaraykuchus Dios ninchis chayta profeta Jeremías chawpinta nirqanña thunisqan kanqa Babilonia llaqta nispa. Tapurikuy ichaqa kashan wawmasi. Imaraykun Dios ninchis thuninan karqa Babilonia llaqtata. Chayman puririsun. Qhawashanki hina. Wawmasi imaraykuchus ki Babilonia llaqta idolukuna karqa. Mana baliq idolukuna. Yanqaqasi idolukuna Dios sutichasqa.
Chayrayku haqay Babilonia llaqta thunisqa kanan karqa. Porque había idolatría. Chayrayku omasi. Sinchi idolokuna. Mirarqa. Chayta omasi por eso haqay Jeremías pesqachunka uqniuq t'aqayninpi capítulo 51 yupaynintaq kashan 47 tawachunka qanchisniyuq omasi chay hinatanin yanchispaq simi uyari chiqaqtapunin chayamunqa p'unchaykuna Babiloniaq idolunkunatan ñak'arichinay timpukuna lliw suyuntinmi k'umuchisqa kapunqa omasi sutita nisha nillanta haqay Jeremías capítulo 50 pesqa chunka t'aqayninpi 15 chunka pusaqniyuq yupaynimpi versículo 38 nillanta uyarimi omasi ch'akipuyninmi mayunkunaman taripan kunallanmi mayukunaqa ch'akipunqa Babiloniaqa millay dioskunayuq suyun chaykuna hawan yuyayninkuta chinkachikunku nispa omasi suti kayanchispaq simi imallaqtan kasqa Babilonia idolokunaq millay waq dioskuna llaqta chayraykus diosninchisqa thuninqa omasi imaraykuchus chay dioskunawan yuyayninkutaraq chinkachikunku nishan yanchispaq simi omasi Babilonia llaqta thunisqa karqa imaraykuchus chay millay dioskuna ídolos nisqa nishu mirarirqan haqay Babilonia suyupi hinallataq chay Babilonia ukupiqa omasi chay idolunkutaya yupaycharqanku imi mana chawpinta mana chiqaq diostachu chayrayku diosninchis kachamurqan chay Babilonia suyupaq thuniyta omasi uyariykita omasi haqay príncipe caldeo Marduk apla y Dina ishkayqa maypachachus haqay Asiria ejército haqay Babiloniaman chayamusaqti idolunkunata q'ipirikuspa payqa escaparqa manachu chayqa omasi asikunapaq imaynan kunan chay Dios nispa qan idoliykita nishanki q'ipirikuwaq escapanaykipaq mana thuninanpaq manachu payqa Dios pay qantaqa q'ispichinasuyki mana qanchu chay idolukunataqa q'ispichinayki yanapanayki qan qhawashanki omasi imatachus rikushanki aqnaya omasinchiskuna mana riparankuchu omasi yuyayninkutaraq chinkachikuspa idolunkuta ima sasachakuy kaqtinpipis q'ipishanku paykunaraq yanchispaq simin nin paykunaqa llullan mana atiniyuqchu kanku omasi manan paykunaqa Dioschu kanku imamantaña ruwasqa kachun chaypis chayrayku omasi Babilonia thunisqa tarikurqa por eso Dios omasi mana allinpaqchu qawan haqay idolatría nisqataqa Dios ninchis sut'inta siminpi niwanchis ama chayta ruwankichischu nispa omasi por eso chaypa haqay Salmo qillqaman libro de Salmo pachaq chunka pisqayuq t'aqayninpi Salmo 115 yupaynintaq tawa pusaqkama versículo 4 al 8 imanin omasi yanchispaq simin chay qillqapi Salmo 115 versículo 4 al 8 pachaq chunka pisqayuq t'aqayninpi tawamanta pusaqkama yupayninpi mana Dios munanchu omasi idolukunaman k'umuykananchista aqnata nin yanchispaq simin uyarimi omasi idolunkuqa qullqimanta qurimanta aqnaya mana qullqimanta mana qurimanta kaqtinqa k'aspimanta rumimanta hallp'amanta imi manamanta ruwanku aqnachu manachu aqna idolunkuqa qullqimanta qurimanta runan ruwasqallanmi aqnaya omasi runayachaykunataqa ruwan imamantaña ruwachun chaypis nillanta simiyuqmi manataq rimankuchu aqnachu manachu simin kanchu omasi simiyuq mana rimayta atinkuchu nillanta ñawiyuqmi manataq rikunkuchu ninriyuqmi manataq uyarinkuchu sinqayuqmi manataq
muskichinkuchu. Makiyuqmi manataq llamikunkuchu. Chakiyuqmi manataq purinkuchu. Manan rimayllatapis atinkuchu. Idulunkunata ruwaqkunaqa, idulunkunapin iñiqkunaqa, chaykunamanmi riqch'akunku nispanin yanchispaq simi. Masi, chayrayku Diosninchis mana munanchu kamachiki siminpi sutita nishawanchis payqa, ama idulukunata ruwankichischu ni yupaychankichipischu. Imarayku chayta ruwasun masiychayqa manaya Diostachu yupaychashanchis, chay idulukunata yupaychapushanchis. Chayrayku mana Santo Espiritu yachayninta atininta sunqunchisman churanmanchu. Imaraykuchus chay idulukunataraq yupaychapushanchis Diosninchista yupaychananchis kashaqtinqa. Chayrayku ninchi idulukunaqa runaq ruwasqallami, imamantaña kachun, qurimantaña, qullqimantaña, ima kaqninpis qawaray, uman, simin, chakin, ninrin, sinqan, imaymana kan, mana imatapis ruwayta atinmanchu. Chayrayku masi Babilonia llaqta thunisqa tarikurqa p'uchukananchispaq. Iminan haqay Babilonia llaqta nishu mirarirqan ídolos nisqa millay dioskuna, kikillantaq wawamasiyki Iglesia Apóstata Babilonia Espiritual nisqapi wawamasiy idolukuna kasillantaq Iglesia Católica Romana uhupi. Chayrayku wawamasiy nimusayki kayta, chayrayku Diosninchis chay willakuyta apamusha sut'ita mana manchakuspa, mana uqlaruman churarparispa willananchispa. Iminan haqay Babilonia llaqtapi mirarqan haqay idolukuna yupaychay, kikillantaq ki Babilonia espiritual wamasiy yachachin wawamasinchikkunata imaymana idolukunata yupaychayta, santuchakunata yupaychayta. Wakin wawamasinchikkuna ninku mana nuqaykuqa adoraykuchu, venerar nispa ninku. Hinaña veneranku chaypis wawamasiy Diospaq simin kamachikun, manan chaytaqa ruwananchischu. Chayta ruwasun chayqa ishkaykaq kamachikuytan p'akishanchis segundo mandamiento. Chayrayku Iglesia Católica Romana wawamasiy qan qhawarinayki, yanchispaq siminta qan hap'irinayki haqay Éxodo 20, y catecismo nisqata qan comparanayki wawamasiy, igualachinayki, imata ayparinki, chaypi ayparinki mana igualchu kapusha. Chay ishkaykaq kamachikuyta haqay catecismo nisqapi wawamasiy mana kapunchu. Imanarapunku chayta? Mana kapunchu wawamasiy, urqurapunku. Yayanchispaq siminpitaq kashan. Chayrayku wawamasiy nimushayki, chay Babilonia espiritual imina haqay Babilonia histórica kikillantataq ruwasha. Hayk'aq chay idolukuna haqay iglesiaman haykuyamurqan wawamasiy haqay siglo IV después de Cristo. Maypachachus iglesia cristiana paganukunawan tupaykurqanku y paganukunata aypariyta munaspa idolunkunata haykuyachimurqanku y sutikunawan churapurqanku. Qhawariykiita nisqanta profesor Erwin Godenau, profesor de historia y religión ahnata nin, iglesia thuniyta munarqa chay lliw mana allin ruwaykunata, chay paganukunaq yupaychayninta. Ichaqa mana atispataq, mana atirqanchu thuniyta, chaskiyapurqan iglesia uhupi, sutinkunallata cambiaspa, imacha karqan paganuq sutin, chayta cambiapurqanku cristiano sutiwan. Qanishawaq iminataq chayri, chay ninanta nishan wawamasi. Nillantaq pluma inspirada haqay conflicto de los siglos página 42 uyarimuy nin, chay idolukuna yupaychaqsi p'unchay nisqaku nuqaykupis t'ikrakapuykuñan cristiano kayman, iglesiaman huñuykamurqanku, ichaqa idolunkuman hapipakushararqanku, y chay idolunkullata cambiasqaku nin, imatachu yupaycharqanku kunanqa waq sutiwan, Jesuswan sutinwan, María sutinwan, santukunaq sutinwan t'ikrakapurqanku. Chayrayku qan rikushanku wawamasiy, kuna Iglesia Católica yupaychayta yachachin María y Jesús nisqata. Chay ichaqa chayqa wawamasiy pagano ukukunapi karqanña warmi wawa q'ipichayuq, chayta yupaycharqanku. Cristianismo haykunpuyqtantaq
cambiapunku María y Jesús. Ajina sapanka wamasi tijerasqa kasha. Chayrayku Dios ninchis ki willakuyta apamusha. Ki ángel chawpinta wajarikamusha. Ama uyariysichu chay Babilonia yachachiyninta. Imaraykuchus urmaypuñan nispa wamasi. Ima sumaqta wamasiyki kama yacharunchis imakunata. Iminan Babilonia urmaykunin yasta qillqasqaña kasqa kay profeta Jeremías. Chaylla juntakusqa wamasi Danielpaq tiempumpi. Medo persas atipasqa Babiloniata. Imaraykun Dios thunachisqa Babilonia nisqata wamasi nishu millay dioskuna, waq dioskuna mirarisqan rayku. Chay dioskunaqa mana imatapis ruwayta atinmanchu wamasi. Chayrayku Dios nin senqan kan, makin kan, ninrin kan, imanpis mana ima ruwayta atinkumanchu. Imaraykuchus runalla chaytaqa ruwasha. Dios ninchis mana munanchu. Imina haqay Babilonia hupi millay dioskuna karqa ki Babilonia espiritual wamasi ki puchukay tiempopaq ki iglesia yachachishan Dios ninchista yupay chayta ki idolukuna chawpin. Pero ichaqa mana Dios ninchis munanchu chayta siminman hina. Wamasi wayqaypanay. Yanchispaq siminman hina kawsakush. Yanchispaq siminqa mana munanchu ima idolotapis. Chayqa q'utuymi wamasi pantachikuy chayqa. Dios nillanchista chaqaq Dios ninchista yupaychananchis payqa chaqaq hanaq pachapi tiyaq. Wamasi kiwan ima sumaqta puchukaykunchis ki sumaq yachayninchista ki semana hupi sulpakamiyku wamasipi kunachu uyriykamunkichis. Ki sumaq simita wamasi wakirichi wamasiykunaman willari imimana chawpinta ayparichi. Ki sumaq simikunata paykunapas uyarikuspa t'ijrakunankupaq. Wamasi Dios ninchis sapankuqnikichista saminchakusunkichis Diospaq manininpi uqyachaypiña waqmanta tuparillasunta.